twabavandimwe b'abarundi babonye abasendezi ngabayingira mu manyumba g'abarundi cyane cyane nk'abantu batari barahunganye n'imiryango daradera nk'abantu batandukanye ubu rero abo nari mfite njyewe nari maze kubohereza nari maze dobatosa nzambona ko ari n'icyo ngicyo cyankishije nanjye nari maze kubona kumva nararagamo nange nkamaze funa akasenge k'insuramo nari mberekejwe na Pasiteri Sostene Gatware. Pasiteri Sostene Gatware yari kuko nawe yari yagiye mu Bazya i Bujumbura kubanga na yeye yari ni kubaza amakuru ng'intumwa zacu twatumye mwaganiriye mu kanya umukobwa witwa Mado ntako witwaga kuko ntagihari ni umukobwa wa Pasiteri Jerome Gahakanyi muramuzi mu karere ka Nyaruguru nawe niyo wari waserukiye abakobwa muri iyo delegasiyo abatugezeho twari turenze hariya ku mutahe abajandarume bicaraga turi inyuma yabo ako kanya amasasu aratangira ariko kubera ko batubwiye ngo ba FNL bazabaza kwibiruka wumvise nyine ari ba FNL baje kwibiruka ariko mukanya bafunga se arongera noneho ngo baze kurasa haza muzagerenade kandi ukuntu barasaga ngabo bari bakubanga esase aho singiye gutinda kandi bambaye iminota mike ukuntu barasaga ngabo bari bakubesase ibyo ari byo byose iyo tuza kugira n'abantu babiri gusa abo bajandarume iyo bataza kudutererana hagasigara n'umujandarume umwe ufite imbunda iyo aza kuri umwe gusa uhagarara akarasa n'isasu rimwe gusa birashoboka ko abishi bacu batari gutinyuka kwinjira mu nkambi kuko nyuma yo kutwisha twagiye tureba ukuntu bahagararaga gutya extended twarimo tureba kubera amabano y'imbunda bagafungura sefu bakarasa birashoboka ko kumvaga nta muntu bashubije niko twategeye bagatera nk'intambwe kasita kandi igihe batangiye kurasa baraje ya nkambi y'Abarundi bayisiga inyuma yabo baza batugirije inkambi y'Abarundi iyo Abarundi iri inyuma bayisize inyuma yabo bagatera intambwe kasita bakarasa barangiza bagafunga se baje gutera induru banaririmba bagira batendagira ngo niba barimo baselebura kuko abo baje kwisha babamaze ariko mbere batarashiraho izo nduru n'amapendo n'amafirimbi n'ibiki barimo barasa bagafunga sefu bari bakubesa sine basaba hagacanga kandi ngiye wakavugisha mugenzi wawe bagasura kandi bagatanga ne waite wakadenga wosobolo nyimyande mu fase y'uburyo batangiye kutwisha nuko barangije reka miharire mama basi endalanga we batutane birara kandi nziko bivuga neza kumusoma reka mvuge ku kintu kimwe kandi ugera ku kintu kimwe agitekereje ukavuga ndetse ko ndaje mu bintu bya politike naroza ku kintu kimwe ariko ni ntabwo uhamya nkavuga bya politike ese
wende ejo n'ejo bundi abantu ntibazavuga ngo ibi n'ibi n'ingamba toma amasogede amazima ngo n'icane ariko ureke kuvuga amateka y'abantu uko ameze naye katogere ebintu nga we byali bizira n'abantu bazize ubusa ebirala wembanga bagenda obubimu reka ngaruke ku kintu kankomewo ku kintu abantu bazabibaza ngo ese twishwe n'abandi n'urwara turwasanga abagenzi bababuze ngo abantu batera ogamba nti twatikwa n'abaani n'ebirala kandi ibyo mwiye kuvuga ndavuga ku bintu bibiri ate ebintu byengenda okwogera ngenda kwogera bintu hazaba harimo kugaragaza uruhare rw'igihugu cyacu cya Kongo waliwo okulaga eggwanga lyaffe erya Kongo haraba no kugaragaza uburangare bukomeye kugeza imyaka 22 waliwo era n'okuzubalala abantu batwishe bavuga ngo nitwebwe twishe abanyamulenge abantu nga batuta era bagamba nti fe abasita abanyamulenge ariko kandi bakaba bahari ate era nga bakyaliwo kubera ko badafatwa lwaki tebabamwanga mureke ubwo buhamya nabwo mbubahe gato gusa n'izindi ngiye kubijyamo naje amaraporo atandukanye wemba nga mbiyingiddemu nnyo kandi icyiza cy'ayo maraporo ari yose abo bakozi ba ONU babashije ezo nze ndi omu mwaka batanze amakuru igihe barimo bakora amawulire n'icyo nacyo ndakigarukaho niyo mvuga muri iyo ngingo akanya gatoya n'ekyo ngenda kikomawo ngenda kinyumyako habaye ku itariki ibindi nabisigiye n'amapasi ariko ndavuga bukeye bwaho kumajanga bukedde ndabyibuka icyo gihe Seyiseri yari idutabaye nzijugire bulungi kubanga Seyiseri maremeza ahantu bakomeye basimbabwiye ayikiburoga nayo ibike yarabivuga sitabaniriza ukabani simbabwiye ukuntu igihe abo barundi baziye banatinza abantu bashize sijya bagamba ng'abarundi bajja ngo abantu bamaze n'igihe baziye bagenzi bacu barimo baturagurika mu muriro banga ko tuja kubavumbura ne bagana tugende tuzikurure twakubiswe inkoni nyinshi ng'umansi waracyari hano ng'umansi ariko si uwo mureka twishe tubona bagenzi bacu bari kuturagurika kuriya ngo tureke kubavumbura mu muriro ngera batugana banaffe bajyayo simbabwiye ukuntu iyo mashini gani bari bashinze hariya kugira ngo irase umuntu wese ucika mu ihema adapfuye noneho bamurase sibagambe ngabo baretse mashini gani bageze yarashaka mu bice byo mu nda waje kureba umurambo w'umuntu ukabanza ukororosura amara yo mu nda ariyo yoroshe mu maso ngabo ugenda kulaba muno nga yafudde kulaba feso soka kulaba okugabyende biri mu lubuto nze bintu bino nali nagamba ariko nyine kuko turimo twibuka mureke naye era nga wekijukira kati byogere ndibuka imirambo nzijukira emirambo gy'abaana Uganda uriya hari ikintu cyo kuba ngo abantu bapfuye wali ekintu ekigamba nti bishwe n'indwara cyangwa indi mpanuka imodoka yawe bwe bumuse oba murababara ariko mukavuga ngo ni impanuka mubeera n'ennaku naye ne mugamba ariko kuvuga ngo abantu 160 naye omanyi okunyumya nti abantu 10 mwarimo mukina mwarimo muganira mu kanya munyumya ariko minota 45 naye mu dakiika 45 bagahinduka imirambo udashobora no kugaragura ngabona bana bakifuuse emirambo nga tusaana balaba ndagira ngo bene data mwumve ko ari ikintu gikomeye njagala mbalage nti kintu ky'amaanyi iryo joro ni ijoro riteye ubwoba ekiro ekyo kyali kiro nga kyamaanyi naza gusoreza ku kantu ngiye gusoza ngenda kunekereza ku kintu ate umuntu umwe kandi w'umunyamurenge wali omuntu omu ate munyamulenge nageze ahantu kandi yari yambonye kandi arabizi ko nali natuuka wantu ate yali yandaba bulungi aramuka akarinamira aravuga ngo abanyagatumba bishwe n'inda abantu nagamba nti abanyagatumba ekyabata baali lubuto nari umushitsi nali mugenyi kandi nari traumatize kuko induru za bene data negumya kubanga zari mu matwi yanjye namaze amezi 6 ndicyumva induru byali mu matwi gange kandi burya guhungabana ntibugagire murahungabana kuko bakurashe tosobola kweraliikira nti olw'okuba bakubye saa 4 z'umunsi bukeye sawa 4 olw'olunaku nabonye abadamu 2 abarundikazi twafuna abakyala 2 bageze ahantu gusa badusanze turimo twororosa imirambo nga batusa wantu ne batanga
kubikako imirambo ngo babone gusa ibyabaye. barabe ibintu byatuse Uwa mbere yitura hasi arahwera, umuntu asohoka yaje uwa kabiri yitura hasi arahwera, uwo kubiri nepfa wansi babajyana muri reanimation mu bitaro. bonabona nga babacyala mu ddwaliro. Rero uwo mugabo avuze atyo, omusajja oyo we yayogera bw'atyo Abanyagatumba, Abanyamulenge bari batuye i Buvira, n'agamba nti Abanyagatumba Abanyamulenga babeerangawo ngiye kureba nsanga yari afite n'isi Buvira kwazi, n'engenda okulaba yari afite n'akazi karebeka. wadde n'omulimu ogukwata Abanyamulenge bahungiye mu Gatumba, Abanyamulenga baddukira mu Gatumba bari abantu bifite bafite baali n'amazina, abantu be baali beesobodde kandi abo bantu mureke tutamubuhamya, ariko rwose turaza kukusiriza muri icyo kintu. ate abantu abo katubyogere obujulizi Nangirwa kwihangana n'umushitsi, nenemererwa okwegumya shyira ukuboko hejuru, nempanika omukono kandi nabonaga basa n'abamutinye, ate nendaba nga abantu ariko njyewe nta mpamvu nari mfite zo nze kumutinya. nali sitira bansonga lwaki nina omutya Ndahaguruka ndamubwira ngo retira iryo jambo uvuze, nenyimuka nemugamba kyusa ekigambo kubera ko yari afite popularite, kandi njyewe urumva nyine nari mvuye mu Gatumba kandi nsa n'umuntu uhungabanye. Twamaze igihe abantu badasa kubanga yali alina population nga nyingi atamubagira ni ibintu bibiri njyewe byambayeho ndimo ebintu ndatambuka. bibiri ebyantuukako ate Ikintu cya mbere, induru. ekintu ekisooka Kuko okuleekaana byageze aho twebwe tutakomeretse, ngawe byatuuka awo ffe baga bari barashwa amaguru, atari abandi abafuna imodoka zari zimaze kudepesha, nga si banene mu motoka ze zaali zitute baguhamagarira icyarimwe bakuyitiranga kumu ukabura ufata n'ubureka. n'obuliro gwosobola Icyo kiborogo n'izo n'amezi atandatu ntabyumva mu matwi, namala myezi mukaaga kandi nagera no mu bandi ngashaka kubyihunza ariko zikaza. ng'ate wentuka mu balanga Icya kabiri n'amaze amezi atanu, ndekera namala myezi etaano batwishe mu kwa munani, batuta mu gw'omunaana kuvuga ngo nongere ry'inyama nti nfune omubiri omulala zabaye kuri Noheli 2004 mu kwezi kwa cumi. okuddamu okulya ennyama nagenda Kuko oziryambamu nanyuraga naho bazitese mbumba ni wa mushiriri w'abantu. nze wenayitanga wantu nga bafumbye ennyama nga mpulira bannange be bali Reka ngomeze n'ubuhamya. kaneyongereyo n'obujulizi. Rero ingingo nashaka kuvuga ekintu kyembadde njagala okwogera ku itariki 14 bukeye bwaho 14 nga ku makya kuri radiyo twumva, njye simbyita ngo ni ishyaka, ku twumva radiyo nempulira umutwe witwa FNL Palpehuki nempulira nga omukulembeze ugiye kuri RFI. Abatumva ibyo ni radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa. radiyo eyo gye yali akozesa Umugabo witwa Pasiteri Habimana omupasita gwe baali bayita Habimana niwe wari umuvugizi w'uwo mutwe. era ye yali ayogera Uwo mutwe wari ukuriwe, rero n'ubu nagira ngo niwe ukuriye Nyagatorwa. nsuubira nti era yakyabikwogera Aradekarana aravuga ngo ni twebwe twishe Abanyamulenge. nayogera nagamba nti era ffe abasa Abanyamulenge Rwose n'abanyamakuru baramubaza ibibazo arongera arabishimangira ngo nitwe twishe, barabifunga. ne bakomaho ne bagalabo Njyewe ndi mu gice cy'abantu bafungiranirwa, urumva njye nari mu kazi, nze nali mukamwa nta mabuye bari baduteye, twali ku mulimu tebatukubanga nitira hejuru abandi bahunze. nagenda okwekanga nga Baje kuntelefona bavuga bati tuvuze ukavimvira, ariko ni Imana iturokoye. nga bagenda okukubira esimu ne baŋŋamba Icyo gihe nicyo gihe nabwiye abarimu ndi mwaka bampa impapuro mubabwire basoma. awo we nagambira abaana abasomesa nti bajje Nuko nanjye nasohotse, nza nibuka ko nasohotse mu ishuri nikashe kurya narimo ngenda stampinga nzijukira ibizamini bulungi by'abana. kirafuluma nga nina stampu nga wengenda stampinga Uwo munsi twaraye aho, ariko turara aho barimo badusoma. twasula awo naye era bwe twasula nga batujjeko ebintu byaffe nga bawambe Habaye mu kagoroba tugira ubwoba bwo kuvuga ngo turarara mu mazu yacu. kawungezi twagenda otuuka nga Duhura turi abagabo batanu, duhura kwa Pasiteri Mudakikwa niho twara. netusulawo nga tuli basajja Ariko n'ubundi bakajya batwinjira n'abandi bako nta kantu na kamwe naye kasigaye era nako nga bagenda bagatwara. bayingirira muffe nga bayagala bamanye oba tetulina bintu Muri make natwe bwarakeye, Imana naffe idushinga inzira, ogenda okutya ku makya turagenda dusanga abandi bagenzi bacu. tugenda netusanga bannaffe abatusedde mu Tuhageze bwe twatuuka dusanga impunzi zabaye nyinshi. netusanga nga Aho mu Gatumba hariho
iyindi nkambi y'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bari barahunze niba Nyarugusu bahinguka cya gihe barimo bagira ngo imigambi yabo bagire guverinoma imwe abarwanaga nabo barahunguka ariko batinya kujya ku mitumba yabo mu mihana yabo leta y'uburundi ibubakira inkambi y'agateganyo hariya mu Gatumba muri izo nkambi rero hari hasigayemo imyanya mike abahunze mbere bagira amahirwe yo kubona aho binshi ariko bari twahunze nyuma twabuze aho twinshi bamaze iminsi 3 n'amajoro 3 turahazi gusa babonye ko urembeje abantu baduha supanet ariko igihe cyarageze natwe baratwubakira tugira hangare zacu kandi bazishyira hariho hagati ya hangare iyo y'abarundi bari bahungutse na hangare yacu y'abanyamurenge hariho nk'ikibuga hagati tubaho ngaho ukwezi n'igice birangiye twari twarihuje amatorero yose tugakora amasengesho ya burakeye hamwe ndabyibuka ko twari dusohotse amasengesho ya mu gitondo abadamu b'abagabo bahuze barimo batekera abana ibikoma n'ibindi ariko abagabo twakunze kuba turi hanze cyane umwe aratubwira aratubwira ati hano habonetse icyandiko atari ko gifite amazina y'uwacyanditse ati kandi icyo cyandiko ni ngicyo kudutera ubwoba cyari igipapuro cyandikishijwe n'ikaramu y'umutuku ndabyibuka cyari cyanditse ngo turabanga kandi turabiyamye kuzongera kugira igitekerezo cyo gusubira muri Buvira kubera ko mufite ibyo bitekerezo niyo mpamvu mwagumye aho mutakomeje iwacu bavugaga twahumvaga ariko murabyumva ko ati niba mutinze aho tuzabica naho icyo gitarakiti icyo gipapuro barakizana buri wese akaza kireba ariko turabazanira ibi n'iterabwoba wasanga umuntu wenda nyine ufite urugo rwango ariko ikindi twakigenderaho ngo imitima turabyihorera igihe kiragera dukomeza kwakira message za bamwe mu bayobozi bacu b'abanyamurenge bari muri leta ya Kongo badushishikariza gutaha ndabyibuka n'ubundi impuzamatorero abashumba barateranye barakuragoreka dufata iminsi 3 y'amasengesho binginga Imana kugira ngo iducire inzira dusubire muri Buvira twarayakoze yo kwiyiriza kandi hari ibyo Imana yatubwiye imvugo y'Imana n'imigirire yawe biratandukanye n'ibitekerezo by'abantu nyuma yo gukora ayo masengesho mu by'ukuri twumvaga mu mutima turishuwa kuko dushobora kugenda haciyeho iminsi imwe dushoje amasengesho nzabyibuka twasanze abasore kandi batoraguye ikindi gipapuro taragite ya kabiri taragite ni urwandiko rudafite uwarwanditse icyo gipapuro cyari cyanditse mu nyuguti nkuru mu nyuguti nkuru kandi cyari cyanditse n'imashini noneho
ngasi muntu yakimwandisi wabula gisubira kuvuga ya magambo mabi era ne baddamu ne beekola ebigambo ngo twarababwiye ngo nimutavaho tuzabica nga kigamba twabagamba nga temuvuddaho none ubwo mwisha amatwi mureke muzibonera kati wabanga mwaziba amatumu n'abiraba noneho abagabo twari turaho abasajja baali awo twari tuguyemo abagabo bamwe bigeze bakora mu nzego za leta no muri kongo baziranye n'inzego zimwe zo mu abari balina gavumenti nga bakola mu gavumenti tukagira na komite yari yowe n'umugabo witwa Gatoni w'abanyabyinshi tulina komishoni nga ya Gatoni yali noneho turavuga tuti ibi niyo bije kabiri netugamba nti ebintu webanga bituse bifunda ibi bintu byo gusuzugura amakuru kandi atameze neza byokunyoma amawulire mureke dutume delegation katume ije kureba umukuru wa gisirikare hano katume tusoke tubulire amawulire nga bwentwe biri bamubwira ibintu bibiri bamugambe ibintu bibiri icyo gihe hari n'ikibazo cyo gukomeza kurasa amasasu ovyo hafi y'ingabo bari nga bakube sasu twabaza bakatubwira ngo n'abajura baje kwiba kuko twabanaga n'ibiraro by'abakire b'abantu batugamba bakuba sasu kuba ariko ayo masasu agatinda bikadutera impagarara nenga sasa eyo lirwawo nga tubatuma ibyo bintu byombi ngo mugende mutwarize netugamba genda otubuulize aya masasu aho ni amahoro gana amasasu ga mirembe icya kabiri tubonye ibipapuro bibiri bitubwira ko bazatwica ekyokubiri tufunye empapula bbiri murabyumva mute umutekano wisumbuye mute mubiwulira mutya bayinza otuwaayo ahageze gusa murambabarira sinzi amenya niba komanda waje ari uwa gendarme cyangwa infanteri ariko nari mpari tetwategeera bulungi kamanda aza oba aviiriddemu komanda w'ikigo arababwira ati noneho mureke ubwo abantu bikanze njyewe njyenyine nzaze kubahugura kamanda nagamba nti abantu webanga balina okutyanzekana aba hano umunsi bakakanye natuwa n'olunaku ndabyibuka hagomba guca iminsi ibiri kugira ngo babwire impunzi zose zaba ziri aho mitingi ya komanda twese tuyatere wali balina okuyitawo ukonako bbiri kamanda n'alyoka okujja yaraje yajja mu gihe cya saa 9 z'umunsi nga sawa mwenda twese turaterana fena ne tukuŋŋaana atubwira kuri ibyo bintu byose n'atugambako ebyo bintu ebyo ahera kuri urwo rwandiko n'atandikira ku bbaluwa aratubwira ngo ese n'atugamba nti ndimuza mushima cyangwa ndimuhumurize twebwe twabashyiriye abajandarume hano ngo babarinde mwe temusiima oba temuteredde ntyo temulabirako abana mwabasuzuye kuko ari bakeya mwabanyomola okuba bali batono aho ndimureba hano inkambi ya infanteri ngiki kigo cya gisirikare cya infanteri temulaba kampu endala ngiki kigo cya gendarmerie kihari kandi ibyo bigo byombi byari bitwegereye nga era nga mu butuufu nga twali baneiba aratubwira ngo ibyo ni umuntu ubanga gusa washatse kubatesha umutwe ubyibaye n'atugamba muntu just ayagala batiisatiisa icya kabiri ekyokubiri cyari icyo cy'amasasu kyali ekyo kyesasi aratubwira ati amasasu n'atugamba nti esasi aratubwira ati ikibazo cy'amasasu ntikibatera ubwoba n'atugamba nti esasi temutya ati tugira abantu batunaniye nti tulina abantu baffe abatulema ati bamwe aho bita mu rukoko bamwe babeera mu lukooko abandi bajya bambuka imipaka bava muri kongo b'abakongomani b'abamayimayi ateze muri aha abalala babeera bava kongo atabaje baza kwiba zino nkabura ngo baze nti kuba babeera bazza zino ente zaffe ati iyo mwumvise amasasu baba bahuye n'ingabo zacu kati omuwulira esasi babasisikanye ingabo zacu zikabarasa kugira ngo basubire amagye gaffe nga gabakuba esasi ati none rero numuzaza mwumva amasasu abasumbirije mwebanga muwulira esasi nga zibatawaanya ese mubwira abana mubeere nga mugamba n'abandi bose muryame hasi mwebake wasi kuko isasu bashobora kurasa atari bo bagambye ariko isasu kuko twatwegeranye n'ibiraro inka zabihari kubanga basobola okuba esasi naye nga tekigenderedde araguhumuriza agenda n'atugamba ebyo niyegendera amaze kugenda we yagenda ntabwo haciye icyumweru ndagira ngo tewayitaho wadde ne wiiki ndabyibuka uwo munsi wari visi perezida wa Congo Maître Azarias Ruberwa yari yaje na delegation nzijukira bulungi kubanga minisitiri aje gusura wa Congo yari azize kukyalira yagombaga kuza ese ari ku munsi wa gatanu mu basi sinibuka umunsi wa kane nga ku lunaku olwokuna noneho bagari Bujumbura
birahinduka aratubwira ati simbonye uburyo bwo kuza mu ntara mwe yatuka mu capital city abayobozi bafite protokole tagenda tuka mu ka ati none n'ubundi nubwo ntaganiriye n'impunzi zose wadesenye mwiza nemo mwohereze ibyiciro bibahagarariye nahera musindike baneno bisange Bujumbura baze tuganire mu izina ryawe baje basange tunyumye nashatse kubabwira ako kantu kugira ngo mwumve iturika ry'amasasu jagaje bagande ngawe esasu ryatandika kuri uwo mugoroba batwica akawungeza kuwe bakira yari saa 4 z'ijoro zari sawa neze kiro hari abirirwaga mu nkambi bakahatarama nadamu nanyweza nagamba ntera bitovu amaze kuyideklara gutyo wayamalo byogera ariko narwasa nyuma y'iminsi 2 nawe yarabivuze kuri BBC ubyagenda okuca nerwasa nabyogera ko oluvanyuma lw'ennaku 2 amaze kubivuga atyo mwamaze byogera bwati urumva ko abicanyi bari bamaze kubivuga abantu aba bari abalabe barazwi kugeza muri munsi mpaka kati mwumvise no mu mivugo no mu mateka y'ibyo babiwulidde ne mu poems ne speeches abadde nga bawaaya yaravuze ngo ni twebwe FNL twabishe yagamba nti era ffe FNL ariko mu bitekerezo byanjye njyewe nshingiye ku maraporo yawe yamaze gusohoka ubwo ngubwo mwasisikaniza ne ku report sanga arimo arakingira ikibaba leta ya Kongo n'abari abamayimayi bose amazedde kugira ngo mwumve kuko ari abarundi bari bateye iwabo mu Burundi nti basobole okuwulira nti balundi abamaze amaso n'amatwi bive kuri Kongo n'abamayimayi babeme n'abafurere n'amatu era bive ku Kongo ne bashaka kubibariramo ngo turebe mu ne baagala nti ebintu biggwerawo ikigaragaza urwo ruhare rutaziguye ni iki ngiki kintu kiraga ebikolere mutekereza abantu bamukiye ahitwa Kahururu lowooza ku bantu aho ni ahantu na leta ubwayo isiriveye era we wantu ne gavumenti eyogera ahantu hazatira za Kiriba era we wantu kuva batwishe mu kaseera Kongo ntiyigeze ibika abantu bayo ngo twapfushije abantu mu gatondo Kongo era teyafuna nta madelegasiyo yohereje ngo isange byibuze mugenzi wabo umuntu wari visi perezida wadde n'amawulire agagamba kandi nawe bagizweho ingaruka bari bishwe n'abavandimwe be era naye yari afunyemu nga baganda bafiiriddwawo ntibigera bohereza na delegasiyo ngo byibuze izitange mbore yo kwishushanya n'abagasirika wadde komishoni n'emu eraga nti wakiri beri mu gihe mwebwe mukurikirana amakuru nimuzamumva n'ubwato bwatemye muri Kivu cyangwa muri Fleuve Congo ngabwe muwulira amawulire temuwulira nti waliyo mukumva amatangazo kuri televiziyo no ku maradiyo ngo tugiye gutunamira abantu nemukoma biwulira nti era tuli mu ndagira ngo mbahe urugero rufatika njagala mbabwe example gekwatika muri Sange hazi kamyo y'amavuta cyangwa esanse musange ne muvaamu emmotoka nga igira impanuka iratera netandika okujja imaze gutemba we yatuuka ya esanse itangira kumeneka oyiro natandika okujja abaturage bose uwakabido abantu bonna bonna ne bajja owebaafu akadomola muri wa muco nyine basanga mwe baja gusahura yazi gawe mubimanyi ebya bulijjo ne bagenda babuze sinzi ukuntu byagenze esanse irabaturuka tebamanya nti kiki ekiguddewo kandi igitangaza cyabaye abayigejeje mu ngo yarabatubikaga era n'abo abaatuuka mu maka gaabwe hapfa abantu barenga 100 abantu 10 ne bafa ariko perezida wa repubulika yaramanutse naye pulezidenti wa na guverinoma yose yayimuka hanyuma badekreta icyunamo cy'icyumweru cyose ne bagamba nti banakola ibyo simbivuze byishimye ko abantu bapfuye baruhukiranwaho tetubyogedde abantu nshatse kugaragaza uruhare rw'iyi leta yacu mugomba gusengera cyane njagala ndage nti eno gavumenti yaffe ikindi kintu cya kabiri ekintu ekirala ekyo hari ibyo nari kuvuga aho ngaho wali ebikintu nandiyogedde okutuukamu ekyo muri 2008 abanyamurenge bakoze inama ngira ngo twarimo twibuka ku nshuro ya 4 bakola meeting era abali ariko abatese tuzakomeza twicare ne bagamba ati tunayongerayo okutuuka nagato wasa n'abagenzi be bari hariya
koko barabyemeye basanga bari wariyenga babikiriza leta nako yaraduterera government neko Burundi batwakiriye baducungira mu mutekano bwa Burundi naba batwaniriza UN nzima UN nayo bijabireka none uko ndimwagera natwe ngo turebe ko twaje kubiko mpuzamahanga musora tufune anafene tusobolo bwenda iyo bita mu CPI iri abukiko rwagira ngabo manyi bitingetero berayo baravuga bati byo nibagambe mureke twarekireko katware yo mugisha baracyane pawe tunafuna gusaba nabyaniriza ohereza niba ariko reka mufuki ohereza amarehe muserukiza nebasindika omugenzi serukiza niwe wagiye azirahe nebagenda nagendera ahageze ati naje kureka Rwasa n'itimu ye kandi murabizi ko babyemereye kuko batwishe nze zoro Rwasa n'itimu ye ate mukimanyi bulungi tibo batike Procureur mukuru w'ikigati iyo nkuru turayizi kandi mpore cyane rwose nagamba kitufe mboze yo tujimanyi ate ariko rero nubwo mwababaye wade mwana kuwala timufite uburenganzira ni muri competent kuza gutanga ikirego n'urukiko mpuzamahanga mwete musobola kutukirira waneno dore inzego zitatu zakagombye kuza gutanga mwani sose ne mwita madarasa urwego rwa mbere ni Burundi bwavugiye mu mpaka yabo kubanga mwayingira baza kwica impunzi ziri ku butaka bwabo kandi burinzi izo mpunzi ne bajya kuta ababundabunda bari abo batanze ikirego rwose agatorwa twamufata we bawayo kulopo kunagamba urwego rwa kabiri ni UN ariyo hashesha byashse edale ryokubiriye UN kuko niyo yari yabakiriye kandi barisha barebera buri kintu banga yari amazabaniriza yari afite mu biganza itanze ikirego rwose bayina mu mikono byawe ngayise abandi barusha abandi uburenganzira n'igihugu cyanyu cya Kongo yegwanga ya muri ya Kongo kuva mwapfa Kongo niramatubwira ko mwapfuye kuva we mwafira Kongo tena tutusa ko kintu cyati mufude Maraye muserukiza arongera arahindukira omugenzi serukiza nako araza avuga amakuru najya natunyumiza ariko mu 2014 mu 2014 ye muzoza mwihangana natero komekereza mu 2014 agatorwa asa nk'abo bahabimana n'itimu ye yose baraza barahunguka agatorwa asa n'itimu ye barataha bazi Burundi ne bakoma wo Burundi none abanyamurenge baravuga bati ubwo Rwasaje abanyamurenge n'agamba kandi akabaje ku butaka bw'Uburundi ati najya mu Burundi bitazasaba kohereza za manda international no ngo bitazasaba kuja mu rukiko tebigendo saba okugenda mu meetings ibi noneho bisikora tugende tugende inkiko z'Uburundi zibafata government ya Burundi ebakwate Maître Moise Nyarugabo yavuye Kinshasa Moise Nyarugabo na Betis araza afatanya n'abandi bagabo bari hari nakwasaganya n'abasajja bari bujumba barimo David Munyamahoro Banoge barimo David Munyamahoro muramuzi ari muri Amerika ndoza mumanyi baragenda baza kwa Procureur General wa Republika ne bagenda ewa General ndavyibuka ko amateka y'agatuma ndayakurikirana nzijukira bulungi kubange n'uwo mugabo witwa Gerard Ngendabanga ate n'omusajja omulala bali omutajjenani ndoza oyo bwe basinza otegeera bahageze uwo mugabo yakira ikirego bwe batuuka awo omusajja oyo baratinze rwose bagatwara nagamba era mwalwawo ati ngiye kubikora byihuse cyane naye era mugenda bikola mu bwangu ariko ndiyamenye uko byagenze teyategeranga bwe byatuuka inzego z'ubuyobozi ziramuvunira ziramubyiga abantu gavumenti negamba zimutera ubwoba ne basooka Kongo irabimenya Kongo nekitegeera raporo yatanzwe waliyo ripoti bayisaba kugira ngo nyure muri diplomasi ne bagamba nti binosoka yita irege agatorwa ne bagamba binosoka yita mudala eddala okulopa gatoga ariko ntibyakunze neera byagaana navuga byinshi kuri urwo ruhare nyiza okugera ariko timwibuke nimubonanye nasimukaho umugenzi wanjye nti ngenda kuuka abantu abalabona wanayogera igihe cyarageze mujukire nti ekiseera kyatuuka bamaze gutwika amahema no kwica abantu nga bamaze obata
no kwocha bintu batwiguriye mu mashuri complexe scolaire yo mu Gatumba batusengusa mu masomero twese yewe n'abari barakodesheje utuzu hirya n'aba bafune kubera umutekano muke wari uhari abantu bari traumatize twese fena na tuyigira musomerere bazanye ingabo za Onibe wari umutwe wa Onibe ziva muri South Africa ngeviri de South Africa baradushunzeye ne bajyane batuganiriza iyo baza kuturinda nk'uko baturinze tugamba singawe batukumye no kujya kugura habe n'ikaramu ku muhanda wadagura peni wajyanaga n'abasirikare n'abandi cyangwa batatu nga abasirikare babiri ko ugera ku muhanda wenyine ngatoshaka irizotoke amezi abiri twahabaye twari mu mutekano nese birije twamarayo twari mu mirimo ariko igitondo kimwe tubona bakasana amakamyo nibacirekere motoka baratubwira ngo uhereye none nibatugamba kuvana rero ubuvuzi bwanyu hano burarangiye waneno okubundabunda shaka kwitwa impunzi nakomereze mu nkambi wabango yagala kuitibwa mbundabunda weyongereyo nasigaye muri Kongo ntihari abakongomani banze ngo nimuje bazabica Kongo tukoliyo abakongomani baganye kandi kuva muri process y'inkambi azaba yisho ate anava mu process y'yo kaci sino bice bitatu twayesaramo butundu busatu bamwe baravuga bati turacafite n'abarwayi hano ibujumbura bamwe bagamba twinayo n'abarwadde wane twashobora kuzimara ndisubira mu Kongo tsobolo genda Kongo bagumi ibujumbura ne basigala kuno abandi burira mu kari kubera abandi bandinye motoka ne ari igice cya gatatu kiravuga ngo turasubira muri Kongo niba batwica batwica tudayo Kongo banga kufata cyane twatekereza inkambi kandi twalowozanga ku kintu iyo mu Burundi kandi netugamba kampuni era Burundi muri icyo gice cyasubiyeyo nanjye narindi mwaba katonda mwaba abaddayo Kongo nange narimo rwose kuva ku idwane y'Abarundi barampamagaye baravuga ngo turagutoye ibiro dushinze media niho ugenda utuvugira ne bamwama ati gwegwe ariko twahuye n'ibintu bitangaje ntaza gutinda era twasisikanya n'ebintu ebyamagero byetu abamayi baratwitanga mayimayi era ne baza ko twinjira kandi turi iwacu bamwe bagiye mu mazu yabo batagiye mu mazu nga barabafite mu mayumba gabo nga ariko baratwemera twamara iminsi 3 n'amajoro 3 netumalabona ku statu abana n'abandi bamaze kurwara abana n'abararanga bamaze kurwara mani ikoresha abayobozi bacu b'abayobozi samwe n'abantu biyandagaza mbera ndaba abantu nga befula we baka yaza no kuvuga kamwe ngo baruberwa agatinyuka gutyo ngo ntibazi gusa tandazi y'abapolitike batanashikiriye batanazi ariko abantu banyuze mu kaga ko babazi abantu ababeraye nk'abantu bagiye bafatwa amateka muri turene hari bazi agaciro kabo bagabo bamanyi omwendo gw'abo abasajja baratuvuganira ne batwogerera hanyuma twinjiye batabishaka netwingira nga tebagala kubera ko visi perezida nyine kubanga vice yaramaze kuvuga ati mudakora ibi ngibi nyine harukundi badutwara batabishaka maze ne batwala nga tebagala twavuye kavimbira mu masasu agiye kumva twumva ikinyamurenge twagenda owulira nga tuwulira boogera olunyamulenge baratubwira ngo muhumure ne batugamba nti ntabwo mukibaye tewali kyemugenda ariko kuva kavimbira kugeza naye okuva kavimbira twari mu bivu twageze tumaze gukomerekamo abantu twali mu kufa mwalimu abaali bafunye reka nze kuba mugenzi wanjye aze gukomerezaho kampeni nange yeyongereyo ariko mbasaba ibintu bibiri umutangabuhamya ebintu bibiri kandi nk'umuntu uhagaze kuri ubwo bugome bukabije burenze ate ng'omuntu ayimiridde ikintu cya mbere mureke dufatanye ekisooka muleke tukwasaganye kurwanya okulwanisa nongere imisindagire kurwanya okulwanisa abantu bapfobye jenoside yakorewe abanyamulenge mu Gatumba abantu abataba muwendo abaja babivuga ukabona barimo barabiciraho kubera ngo bafite inyungu ngo za politike zabo waliwo ababyogera nolanga babitaho tubarwanye balina kandi tuzahore twibuka muke tubarwanye ate kugeza igihe isi izamenyera ikibazo cyabo tuka ng'ensi etegedde agatoro basa n'abandi bose bagize uruhare bagafatwa abo bonna bafuna obuzibu ne ekyokubiri kyengenda ndagira ngo mbasaba tugaruke noneho tuve mu mwaka n'ubundi burimo
tukomeho tuve mu nnako yo ikintu cyose nuko cyaba kibi kibaye ku buzima bwawe ekintu kyonna newankubadde kiri ku bulamu iyo ari umuntu ufite ubwenge kandi uzima kubanga muntu alina amagezi ate ng'amanyi kijya kimwigisha kimuyigiriza ndagira ngo mbagire inama muri ubu buhamya njagala ubwo tweretswe urwango twe twakuze tubona batwakula nga tulaba nga baduhohotera batwica ntituvuge nga batuta ne tutogera ubwo twakuriye muri urwo rwango nga we twakulira mu mureke twebwe twigisha abantu urukundo muleke ffe tuyigirize abantu ubwo tweretswe amacakubiri bakatuvangura bakadusosora mu bandi bantu twalabibwa mureke twebwe turwanire ubumwe aho tuzaza muleke ffe tulwanire obumwe nidukora ibyo ngibyo bwe tukola ebyo tuzahora turi imbuto z'umugisha nk'uko bishoboye tujabeera ensigo ey'omukisa kandi tuzaba amashami meza ate tujabeera amatabi amalungi ibyishimo n'essanyu nubwo ayo mashami ashibuka mu ishavu newankubadde obukola buva wawabi ndabahumuriza abanyamurenge bose n'inshuti zacu zaje kudufasha mumi abo abanyamulenge by'umwihariko ndahumuriza abanyagatunzi abacitse ku icumu hariya ate nga pastori imfubyi n'abapfakazi abababura abaana abagize ubumuga bwaba n'ubw'umubiri cyangwa bw'amarangamutima y'umutima murakoze muleke omwana oyajjaye benti tagenda tulekere oyo gwakocho twifuza birabaje bahantu jenyine mbali kuri YouTube iyo kari mukazi mbali kuri YouTube hari ibintu umuntu w'umugabo avuga kandi nzi ntaruta mwibaza umugabo mwanaje mu busaza akavuga ikintu kirasubira umuntu avuze gutya yatekereje avuze gutya ni musiba kwatagwaye ko batamubise ko yasaze bimwe ukagirisha vuga ariko rero abantu bavuga ayo makuru niba batanagabise tuzofite kabisa tuzagira hari umunsi amahoro azaba abantu bakagisonera kugaruka mu bandi icyo twifuza kuzatahana twese hatagize utinya kugera imurenge imana y'umujura yesu mukomere tuzataha uhamya ahantu n'abantu ntibitangaje kumva umuntu aravuga ngo ariko avuga se biriya ngo bimufashe iki bifashe iki kandi babwira abantu bangana gutya uku wakubwiye ngo ninde twebwe twapogeye mu gatumba ntabwo kurya baduhaye amashirahamwe y'ikanisa ryawe muzehe cyo kanisa ryawe nyine rigatekera ibintu uzaba rikavuga ngo bagende kureba impunzi n'ibyo byo kurya twagaze tureba imiryango ike itarahunganya amafaranga akaba ari ubutuzi nje babwije amahonje y'abanyamurenge iyo gadede na depaye na groupe biri ariko ayo manije atatu yagiye gukora ariko abantu bapfuye bamubwiye ko bakavungura ngo nasaze ko nasaze kandi mvuga gusa kwa gato mwitona ngo nisoso bari bangana na babe neza ati mushike wa yasaza ari mu kambi ntawo havugisha abamuti karashaka soso atariko hari abarundi bamwe bariko bazana abantu komedi bazaza ngo ari batatu gusa nta muntu uzabara yatwaye mutabazi ngo yumve gutyo abasore imana izabyaza umuco yirukira mu gatumbagara kuri presse y'ijamire kandi imodoka zako zigenda kuri buri modoka ashaka itasanga soso mu mwanya arasura garuka kandi yari afite ifaranga mu mufuko arasura yiruka ava kuri presse y'ijamire abaza hondi baramurangira araza ati soso yarashwa muri presse tutapaguka waje guhaguruka ukuguru kwanga kuva hasi naho niho namenyeye ko narashwa baratujana mu bitaro je rumva nagiye mu banyuma Bujumbura yose bitaro zose byari zuzuye twe batujana kwa Rojati nimba hari umuntu uzi kurungi aho niho hariho FNL zose muri abarundi namwe ni gute aduyi wanyagaza kwana mwamara mukavura ingomeri ziri simwebwega ko n'abazabana dusanga inkomere za FNL zose n'umwongo w'umuziki abarasha amaguru yombi yaciwe abarasha amaboko abarasha imitwe utunwa twabaye deforme noneho benshi zacu nkomeye ngo baraguhamijisha n'interahamwe gazikirundi
uzi Kirundi n'ikinyarwanda babara bahamijisha ibyo bitaro byari byabo za finene zamara bikari Bujumbura gute abazungu bajya bose yari nawe yafunze gusana nivyo bitaro je baje nivyo nafitiyemo aho kuba waramvura twarakize hari muri dusanga ni ibitaro gusa kandi abasirikare ariko kabona bamwe bakaza bakatureba bagaceceka kandi bavuga ngo abantu bose bagira bese bamwe bakanaza bari kutugare bakafona mwihangane muragira akakubwira agatangira kuvuga amakuru utamutegera ukuntu yari ameze ariko ari muzima hayavuga abandi gusa bakubisigitwe ngo batubwira nabi ngo aje kuba ku mugoroba noneho kugurije nashye baravuga ngo harimo amafragment kubera no kujya kukugenderaho bari kungana nk'uko kuba binanagoye no kuyashakira amafragment ndababwira ko nari ifite senta barundi bazaba mu mutafite umuntu sabarundi nari ifite ikintu cyitwa umuntu ndababwira ngo jewe sindara muri ibi bitaro ariko bari batuzaniye abandi babaganga bakuye muri clinique ya muri Rohero ya kabiri ndabahamagara abana b'abakobwa ndababwira je sindara muri ibi bitaro gusa sivuga ngo batwishize ibi ni ibimuga bya kera ako sinorara ahantu iruhande nari ndi kumwe n'abana barashe nabi barimo abana bakanyabitwa barimo umwana w'Ikinyamahanga barimo umwana w'Abasizana barimo umwana w'Abasita w'amurumuna agahakanya barafuye mu isuzi ibimuga bikomeye nari ndi kumwe nabyo n'uwo muhungu waje babana tese no umuntu ajanwa n'iki tendagenda Bujumbura na Uvira ni hamwe kandi je nari ngafite abantu benshi kubera no mufrontali amagara umuntu mbwira abana bose bari aho ngaho ubishoboye dushaka ukuntu tugenda twinjire mu modoka tugenda twese dusubire kwijabe hari ibitaro bya kakanisa n'ikije bivanze tugendeyo abantu tuzatubisuraga muri ntawe ari kuja kuvurwa ngo akire kandi umunsi umuntu yari bagira ku isi yashize n'ukuvurwa nyine ntawe ari kubona ko ari iriya veniri hari ndagenda ko namaze kugenda nabo baraza tugenda muri clinique turavugwa mu buryo bugoye batoramo bamwe baje muri Kenya ariko babwire mwa papa mwese muri ahangaha n'ubu dufite ingaruka za masasu ayo masasu wonyine hano zikasara umufrero kuri kandi yambabebi aravuga ngo baturashe amasasu yari muri stock yasizwe na mubuto yashaje n'ingese hari abantu guhera bwa bundi kugeza uyu munsi bamaze kuba abacuruzi zigera kuri 20 biratutumba bigaturika bwo kamera kabahiye bwasare bugatutumba ariko hamwe n'ibyo kubugufi ndeke kubatindira abantu barapfuye bagiye mu ijuru ico asubiye kubasaba kandi mwokagira Imana nimureke tube amakanisa gayarahuye ko cyane kizira ahasigaye nitwebwe mwabagabo mwokagira Imana nimutubabare muri kaguma ko dutoneka twarapfuye bihagije aho bijya gutyo ntaye ngaruka pesha ko n'uwosigira umwana ngo ngaruke gushaka kujya muhungu wanje nabuze n'ibindi turagenda twumva abantu bavugira hirya n'ahandi tata yavuze aduhe ntiyaturutse gusaga uruhoro aduhe mwaturutse Vugiso narahakoye Vugiso ni yindi boda iziva mu Gatumba ntinyoroke izica hariya munsi y'inkambi y'abasirikari ikaja kugira Kiriba iyo boda yitwa Vugiso niho haciye amakara aba maguru niho baje gusaka uruhoro binukana cyagishanga gisha kwiruka andi mabote yari yazanye abantu abasiga hariya kuri Tanganyika hirya byabira haba umwana umusenyi haba kuri Tanganyika ibyo navuze ni raporo yawe abo nibo barashe babajandarume bari babahakiza nukuvuga nta hantu bari kumva gusa hose igice cyose cyabaye nabi no izavuga ngo bari ngo bari kubasubira bo kuja kuri Tanganyika ariko bishe ubwo bwari noneho nufu abantu be bavuga haye kumbwira kingi tugende nona muri atereka reka no ryato iwaro rihari tugende dukomeza haruguru numva umuntu arampamagaye Patrice n'umuhungu umusinzira bageze na Jasi abasaza arampamagara bwira uriya mwana wumvaga ko ari abantu murengera turagenda ndamubwira nti nimusigarane umwana mugira amakuru ko baba yafuye n'abandi benshi ariko soso ndaguzitumbiye atereka reka ntamusigarane umwana muto ariko uko kuvuga ngo bagereho ijya miyenzi yose muzamubona mugatumba n'imyobo naratebutse ndivune ndimukubwira abandi iyo vune ikiriye hano iriya n'akakazi kaho naringira ikintu kibaha naho
nagenda bari abantu bazi kuvura bakama ngo ni infection is a infection yiki twamenye ko ari imvura ndazamuka gera kwa mezake n'umusizera wo kuimbo na tarasisi bahari umwana baramaka nama murambike imbere y'isi nahize ko batamureka subirayo abantu nta mutima bari kandi tuzatubisubira ko bagaseka tese hajya niko byagenze hari wari kubimenya bitasubirayo ubwo bwana harakeye ni saa 10 subira ngo ngere mwibarabara ngiye kwinjira mu kambi mbona imodoka inyuma yaje nta mutima wambwiye ngo bari yaduje kubera ko twazamuze ariko duhura n'amamoto afite station yo kujya gupima ndasubira na hari inyuma babwire kwica abantu ko bari kubaho ibara umutima ntiwambwira ngo ni yaduje araza ihagarara imodoka yagende ya Gilbert barimo na David Banoki ati uvuye zibambwiye muvuye barambwiye ngo jiri imodoka sinabashuje naracecetse ndaguma n'amanuka bararwana bava mu modoka barazana ibirenge kurasha nabwira ngiye gushaka sosari he yafuye ariko sinabonye ibyo ngiye gushaka tubi ariko kwa mwebwe muje muza baza baragira abandi batarafu nibona barangiye byo ariko ava amaraso mu mutwe ko kwirogera byaduritse barangira abo bagore bombi umugore wanyazishe wasinzira umwana w'umunyakuru umugore w'umunyazishe twatwaye umwana we na nyagazura n'usengereza wanyu n'umukobwa wari honze muzukuruza wa yabari abasinzira babiriya ikukabiri ya muzukuru we yaba umugore yarashatswe mu baheto kwa nyirasenge nabo nasize akiyayataka bari bamusatuye hari asigaye nesi birungo byara umwana yamenese ariko ntiyavamo nyagazura kazabakiza ariko ubwo twarahise mvuye iwacu kandi kureba umwana ariko naberesobanga imodoka ziratangiye kwinjira bwari bukereye noneho bitariruka ngo barebe nyagazura umwana wamenetse bamurengeza umuntu gukikana azasefura arasefura aracikana abo bandi barabatwara n'izindi nkomere zindi zari zirunze n'izindi uko twese twari twanahiye tukirereye mu nkambi bica abantu harimo perezida w'iyo kambi y'abarundi yo hepfo baravuga ngo bagende baje kwicana bari abantu perezida mubona n'amaso yaje ariko ngo bari ko bataje kwikora mu nda ngo bariyo ni mubareke ntabwo bamaze abatabazi ati kibo bagiye bazi ngo twese twashize barareka hari harimo igiswahili hari harimo igifaransa hari harimo iringara hari harimo ikirundi hari harimo ikinyarwanda imvugo zarumo I think East Africa yose yari yaje hari harimo ikibembe igifurero gikumiyemo n'abavira n'abanye prose n'icyo gifurero bazabavuga buri muntu arimo avugisha mugenzi w'imvugo ye ivugo bavuga ubwo kera ko barasahura ko barajana amavalize abamanuka n'amapendo baje n'ingoma bahe bavuga ngo Imana ushimwe ko batugabije iyi Mana yo mu ijuru naho yari bibasa bahe bavuga ngo Mana shimwa turagushimiye Mana kuduhore abo bari kwihorera aribo tazi turagushimiye kuduhore turagaruka dushaka abana abantu kugeza bose kandi yuzuye sinzi ko ndafwe bakamfata ngo tugende kabihorera n'ufashe kamwikura kamushubije baruha baraza barafata ku ngufu baranjana banyuruza imodoka baranjana kuko hoteli kamwe kakimanuka abantu batangiye kwiga ngo tugende bagenda bagabura aho dushira abantu n'abamama bafite inda bakuriwe aba bamama bafite inda bakuriwe barafata n'impinja zacu turakuje konsa ariko tugaruke kurara hasi ubwo ngubwo tate n'imbara ataraza hahise haza imodoka yase isanga niko saa 10 mushinga ihema seniki bahise bagenda bazana amahema atandatu ijya niyo yose yarize n'abarundi bagazaza barayazana barayashinga uko biri kose twese twirungu hasigara abana b'abasore hansi sinabasona abana n'abasore batana kabo bafite abagore bose barayihanze twamaze mu minsi kandi uko nje naramaze n'imisi yo kubona n'ugasubira muri Kongo bitana na saba transfer bakunde Karundo nta kuntu nari kuvara ngende Karundo kagira ko no kuri bote sanga ubwo ngubwo hamaze kuba bakongomani security immigration douane bashizemo abantu babo baba bakanga uko ntari Burundi ngahamagara umuntu hariya hakurya muri yazirije
tuzabigira agaciro wenyine tukama tugenda n'akabaye bareba kandi uko kaja nejo tukavuga ntazoza kuntegeka kibazo bavugaga uvuye ndi kumwe n'umukongomani pire mugani wanyu nuko niko nakoze iminsi yose hari ibyo ngibyo byabirangije ngiye rero mu munsi w'ibibazo umunsi w'ibibazo ni umunsi bazariasi baje umunsi wa gatatu abantu bose baragenda kubareba naje umunsi sinagiye muri Kongo mu kazi abantu bagiye kubatega bari ko bagera mu kambi saa 3 yaje kuba ni gusa umugabo wanje afite utaramarana n'iminota 30 babaye bakicinjira nk'abagabo bari baje n'ubundi bakigumira hanze baza batize nanje niho nari nkiza mvuye kureba hariho muyomba musaza wa mama umukurikira nawe yari yaje kureba tugenda kwa mama bari umurwayi ko bikose yagombaga kugira akazi kuko yavuze twabaga ku ruhande ngo batangire kurasa jenza mwana n'undi bari barabiteguye kera ari irasa rya buri munsi warebwe n'Imana kandi jenda muri n'ushaka ngo bamwize atike kwabwira ngo tubimenyera ayo masasu abantu bakicaye twari mu cyumba cyacu jewe n'umumama w'umuramukazi wanje mukazaro cyarahari papa ni bari bitabura ndagira na n'undi mwana sinebutse nawe n'umugore nawe ni muramukazi wanje mukabishera ndagira n'umusirikare ari tukicaye barasa baravuga ngo ni babitsiri ariko amasasa aje gukomeza turarya twagiye kwiga hasi kera abantu binji barinjira umuntu warashwe mu nzu yacu wa mbere n'umwana wa Zaroti ndani yari umwana wa wiga guhaguruka ni nawe no wari ufite avuze ngo avuze ngo uwo bantu kubise isinge ya yindi y'uburundi na habaye mukubise umwana yari avuga induru na warabe Mukazaroti kwa kagiye mu wiwe havuze ngo nawe arashika bayimukubita na uko bagiraga nuko niko bagiraga ubwo ngubwo nanje ngiye kugenda mukabisheri yirukanse baza kumusegrenade umugabo wanje umutwe wamwinduke inyama ntanagufuka nakozeho ngagufuka byari birashira ikintu cyambirije mpamagara mushiki wiwe babasarafuye babarasha umugabo muri sasa urumwa gwaraha urundi gwaraha kandi bifata amakuru yombi yaraje asubira inyuma umugabo yamwishe ngo rero inyuma yaho kayande gusa hagaze umwanya igihe mvuga n'abana banje bombi bapfuye umutoya muri abo bombi ahaye amazi akose ko baratubasirika namwana w'iceceka gusa abana murashidamba rigiye gushika ariko ubundi umwana wanje wa kane bamurashe nawe mu bambere ariko kuri hari abantu bazabaza umuntu gusa kuba mwifashe buke mwakomera gute ntakwifata ntakwitwara ni umunsi gusa ugahaguruka ukagenda ukareba umuntu avuze n'uruhaguruka ukagenda ukagaruka ukikasa nawe urize gusa nta na kindi gitekerezo no kurinda gufata cyari gihari abantu barapfa batekereza n'abana bose bagasusi n'abana babona abatwari muri shitingi yacu nta mugabo wabo harimo famille stano biraba kugeza birangiye bitararangira bamaze gusubira inyuma bateba amasasu hasi umwana wanje w'umuhungu mukuru n'umwana wa gasosi nizabo ngo ni babe n'umuhungu umwe yaragira araza yiruka kano bari batunganye ku muryango w'inji ko tugeka hano aravuga ati shaka abandi ko bari kwakana imuzo mutwe sinarizi ko sukuvuga ngo sinabitekereje kwishitingi ishobora gusha igatibugira abantu sinari nazi nuko baje kutwitwaye nose noneho mbaze ndamwese babe turazina ke cyari naho sasa baga to mitababe turahundira he ati twere kwa kadusohoka kinga hano mugende hari umwana w'umukobwa akagenda wari mwamshere barashira amaguru fitati yarake yavuze n'uru afitekereza inyuma yo kutwira gashati yasubiye ibonegera yaracika nyine naho umuriro watangiriye bari ko muri shitingi oya takibazo ubwo ngubwo rero jewe nari ngomba gutegera abantu yavuze n'uru dufashe bari ko baboneka iyo bakaza gutwika amakambi hariya hahiremo abantu barenga amajana bazima nicyo kiborogo bari ko bumva noneho
nje ngira abantu nibirukanke bagende ntaye ngira ngo wenda ndaje kugira imbaraga zo kurengeza abo ngabo kayeba nabaye bambereza aho ngaho nyaho muri wa gasosi uwo mwana wa Kanyabitabo na Bitate rero no bari baherereye uruhande baratwise batangira gusha n'ingabo yarutekereza abahungu no bari hanze gira neza na mujambaro no bari hanze mu bandi basore ariko nabo bose baraho batangiye gusha nabo kwaza rote twe mberere ino barasohoka aho mbabwirira bikiza gikomeza umuntu no guteko twaratwitse ndahuze umusitari gasosa umuhungu wagira umwe yirukankana n'uwaje kandi murupfa ko nanjye bari bisa nkaho bishikiye barasaba be amaboko umuryango w'inganga uwanje baramurasa ukuguru ararara aho navugiye ngo amoko yose turi babi kandi turi beza kandi bitageretse ababindagira ngo ni nabo bakeye uwanje ararara agwa muri ya nkambi igirwa bakubeye batanu baramuhisha kisa kimbabaza mama naramubuze baramuhisha umwana akavuza induru ngo nibamuhereze amazi uwo mama ati papa ninguhereza amazi urahitufa ibyo nabyo nayemeye ngo sinarize uko umuntu arashwatazanywa amazi afata igitenge kiwe aramuhambira nabo baramaze barahunga nyuma aramuhungana mujana hepfo mu rufunzo ajana abana be bagaza mu rufunzo iwe aragaruka aza munsi y'ahajya ku mazi kugira ngo ntajana umwana nashikaga mu mazi aranywa ko basimbaga ibintu byinshi sinobivuga icyo gihe rero ndasohoka ruvamo amasasa arasakagarutse ariko bari bamaze kurasa n'undi mu mama nagira ngo umukobwa yari umunyarwandakazi wari ushatswe n'abanyamurenge umugabo polisi w'umutinzi musaza wa Nyakinyeri mukakaza traffic nawe aramiriza avuze induru kabisa ati barangisha abantu bishenje nyine bamwicanye n'icyana cy'igihungu gifite wenda kaseza ibukanka ndasohoka ngiye kukureba nama sitana ku ndombi y'abahoza bagasozi umuntu azavugana n'intumbi kambwira babe uwo wafuye icyariye takurira taki wa mama nawe yaraki yagonge kavuga ngo wani nawe ubonike ndagenda muganga ndamurangira jewe ariko wafuye nimba mutereze mwishitingi yanyu ireke yariko azana ibintu hano hariho amaraso hakaba ni kuwagira ngo ni ibiti kubiye bizi bica hano hari amaraso ya black yirabura biza bifatanye ndamubwira ntirege wafuye nimba mutereze wanyu irege wafuye nta mpamvu novuga ngo mukuru ubwo ndagaruka nari mfite umwana pe mbanzaga kumusigara ari nzari mfite umwana w'umweru ndagaruka bitera kuri umwana wa Kanyabitabo yari umwana w'umwana cy'imyaka 12 nawe nagira ngo mukuru rentaye kiri naje kamwiruza ariko ntora umwana waje nabandi gabari muri shitingi uko mbabwira uko mutagaza yindi abo twari kumwe basigaye sinzi uko bagiye mu gihe akubwira ngo abantu bose bashize twaje kuza duhurira rero mu bitaro ugahura nabo uhuye bakakubwira ngo nanaka hari yarakomeretse cyane kandi mwari muri kumwe tubizi kwa hari waje gutambuka umwana w'abanyabyinshi w'umugabo witwa Rukamirwa nawe yarapfuye n'umugore n'abana n'abuzukuru umuhungu we mukuru ngo ni umutoya umuhereze ngo ni bisetsa ndagira ngo arampamagara kandi bisetsa usipembasha atifa kuza agenda gufata ukuguru nyine two kutariko guhagarara ubwo sinzi ko narashwa ari mugajewe ndagenda nawe ndamufata wapi biranga usarire gusiga undi mutavuze nduru nico kintu nabonye kibikuti bingi niyo mpamvu nariko ngomba gukimirana kagenda ngo n'abantu bazima nize kubabwira baze bareba abantu bata ariko mwacokera babitatu bari bakekanye n'umuriro n'uwo mwana wa Kanyabitabo kagenda kakonda hura n'umuntu ngo bindi ko nari gufite aze kujana kureba abandi bantu kayibona barimo Bantoni yaraje gukira barimo Mukaruneze gw'abashongo barimo umwana umukobwa Rukamirwa mukazana w'abatuganye wa Rugabira n'umuhungu wiwe benshi moshi abo bose kabatambuka moshi kaba mama bari bambi bari barashe n'ubundi bimugabo mbibameze amako yabameze koko ahura no twana dutatu musarire umuntu gufusha abantu benshi azi uzuvuga ngo yabananje yafuye ntabazi iyo bafuye ntabazi ariko abana bazabanga bazakavuga ngo yabana nabamenye muzababikire banye ikibavye babo ni abo bene wabo
ikivi Imana yareze ko jensega bahura n'utwana dutatu kamwe wana kari gafite imyaka sinzi niba kari keneye cyane ndahita kandi kana gato nakandi kabebe k'imyaka agenda bakura turasohoka tujya ku kiraro kija kuruka ku twibaraba ngo tuje kwinjira mu kaburimbo ikombora rya Mariza bari imbere yacu ko ngo bagenda ubwo nahuye na Kingi ngo yaje gushaka nyina kandi nyina ndamwandike mama we yafuye ariko nta uri muri iki mfite uwo mwana wa umuzukuru wa Rugabira yaza ngo simusige kado kamukurura tukikubita hasi ure na Kingi nikamfasha umwana nabona ndikwa kumukurura muheza bebe waje kagenda kukurura kwakurura ibamba ryaza rikubita bw'abana bose ko ari butatu ni inyama gusa zikwibara mbwira Kingi abana barafite sabana baraba Kingi ntiyasubiza tuzakubisubiramo zamurase nke wofuna kwa nyakubajije amina turakomeye si jewe jenyine turakomeye kandi cyane mu izina rya Yesu amina ndabaramukije mwese kandi ndabakunda kandi ndabakumbuye mu cyaro cy'iwe turashimira abantu bose baje kufatikanya natwe muri iki gihe Imana ibamugishe amen ibyo naryo ni muri mwatuzaniye kandi uzarakemutse hariho ama YouTube channel ukora para baturebe babone harimo abandi batari abanyamurenge yo nishimwe rikomeye watubwirije baba Imana ikumugisha Kenny ukari umwana wavuze ngo abasirikare ba Maimai si abasirikare n'abateroriste bahawe imbunda n'undi teroriste n'umupezi Kisegeti ubundi twagize ibibazo muri Kongo kufikiriza iyi murumva ndiyeteresa kuri abantu n'ukaje kugira amakuru abandi murayazi ku buke nanje mutata yavuga nanje ngo sinyazi kandi nahabaye kubizitabarisha ariko sinyazi ntawe uyamenya yose niyo twice tukavugana twese umwe azavuga tukamubwira ngo aho hazagenze gute twari turimo twese kuva kongikiriza iyi Perezida Mobutu twarapfuye kugeza kuri Kabila Senior Kabila Junior turi kuri Kisegeti twa turapfa gusa whatever what twaciriwe gupfa muri Kongo n'ubundi zose nimba Imana yonyine igakora ibitangazo zayo nawo tuzopfa niyo mpamvu jewe nababariye kandi nakomera Imana niba yaturemye ngo tuzogume dupfe simbizi kandi niba atari Imana ifite aho bizagera ku karimbi bigashira naho kubitekerezo by'umwana w'umuntu abaperezida bangahe ba Mobutu Kabila mukuru umuhungu wiwe Kisegeti abaperezida bane I think na mbere yabo batwagaze kubera ko aba bantu n'ubundi no twari tubana tagira ngo na mbere ya revolution twarahuye abakoloni tutarabona independence hari abanyamurenge bapfuye sinsubire inyuma ngo kubivuga twe turapfa ariko ntiturabugufa bizagira iherezo hamwe n'ibyo ngibyo uyu munsi uriho uzagumaho n'abuzukuruza abantu habe n'iko muzagira amahoro tuzagenda tubivuge kubona mu isaha zibiri hagapfa abantu 166 hagakomereka 200 n'imisago dufite ibimuga nyabimuga ahubwo nje barafata n'ubukecuru ko buraba ariko harabicaye bizavugwa iteka icongeyeho muri ubu buhamya hari abantu bazumva ukugariko tata yavuze umuntu yaramubwiye niyo umuntu yabwira ukuntu uko mvuga ntacyo kanga kubera ibyavuganze narabibonye rero kwikanga muri iyo sense yo kubwirwa nabi n'ibindi ibyo nibyo ntacyo bizotwara hari ikibazo kimwe gusa abagiye baragiye turindiriye umunsi tuzahagarara twese imbere y'intebe y'Imana tuzaza tuguma tuvuge ariko kero baragiye n'uguma kurira n'ugira gute ko isha zarashize kibazo no kubuza
wavuze papa ngo uradukunda ukuntu dushize hano utubona gutya physical ko dufite ikibazo sinumva ko twaza dupingana twenyine kuri twenyine umwe yanavuga undi akamubeshuza twamara uyu munsi twese tukaza guhurira kuko turavuga akarengane k'abaturage bazavuga ngo ubwira gute ubesha something like that nukuvuga ko muvuga ibintu muravuga gusa kagasuku ntimuzi ibyo muvuga uyu munsi niba hari umuntu uvuga ngo iwacu nta bantu bahaye bapfa abantu bashize abo kavuga ngo ni umunyamurenge ngo nibo bonyine batuma bapfa. You're wrong, my friend. Urihenda, uricunaguza, uricurira. Uvuga ibikuriho, uvuga kubera nyoko atarafa, ejo azafuza gukorwa hehe. Uvuga kubera nyoko senga bahari ejo niba murasa tuzoza kukwana je kuko ntabazi. Yofa nogana nambwira ntawi kandi nabaye ko umuntu yafuye. Amura nawe wafusha mama wawe. Uvuga ibini. Kana maraka yaje karira mwene wacu. Niba ibintu by'amoko baza bavuga basinzira basita bipo n'umuco ariko twebwe turisaka uri muramu wanje nishangazi musegereza wanje uko niko tumeze turaziranye twese ndumushyize hano mu bendo ariko uwo twibwiranye wese ko tuza tuvuga wese nsanga dufite amakuru dufite nyamazana bisobanura ko tuvuga ayo majambo rero yo guca kubiri kuricuna gusa biteye isoni biteye agahinda biteye ishavu birasuzuguje umunyamurenge kubona undahaye urupfu tumaze n'imyaka amageneration n'amageneration ngo uri kuravuga ngo mumine abana bashize turi mu kwirirwa twiruka hano Uganda yose twayizunguka tugira ibiriyo by'intumbi zaboreye ku misozi bakabasha kuvuga uyobe boko gisegati yahaye mayi imuna uvuga simpambare baba mama tumugira tugara turahanga abana batoya tugara ntabwo bangana nanje n'abanduta cyo kibazo dufite kandi bavuga ngo amadini yacu nahura asaba y'abandi mutugana nabo cyatini tutazarihura n'abandi bagashaka ngo nibahura n'abakadesi n'abaki ngo tuzagira amahoro hari imana yabivuze tuzeme ariko se ko bagashaka bagaze bigendera mu gihugu cyabo bagasenga hari icyo bari badutwaye wowe ugenda kuri YouTube ugafungura channel yo gufunza itsemba rero iwacu amajambo y'agatumba nababwirwa zagumaho ubu tumaze gufusha triple y'agatumba tumenye umubare wowe hari izo channel intacu bagabo ni mu bikora ni gutukana ndabashimira mama Imana izabamu hari ahandi hatari ahangaha abantu bakora mashifite mwese mugahembwa kimwe abagabo ndio batanga ifaranga zo gutabara abapapa ndabakunda murabizi n'ukuri majority abatatanga ahari hafa amafaranga n'abagabo nta mugore w'igifuta birugende ako ntawe tuzi tudatanga umusanzu question sabari kababwira ngo kuri agatumbiyo ndayazi kandi ndavuga vuba nacyo cyatumye basaba ngo umusobanuzi nyirekeje byose abakomeza mwese abo mugisha iyo abari wa munsi uzabaye ngo biba bihagaze tuba duseka kandi buriya n'abari abafuye turongera tukibuka na wa munsi biraguma bikakuzukira byose hano habaye umunsi wa kabiri nari ku kazi nari umukozi wa leta muri Kongo nari nkorera i Karongi mu masaha 7
bakisinze communication yarabicoge kandi amatelefone yarakiri make iyo maye zagiraga akajagari ni nayo mpamvu niba uzavuga amajambo y'amoko wazagira imbabazi amoko yose ni mabi kandi amoko yose ni meza hari habamwe abantu muri dwane bankebura intambara yabaye hunga genda ko baravuga ariko mwaje guhunga umugabo umwe w'umushingo ni ngurugu yari yasevere principal Karuta arambwira ateka ngo tware mu modoka ta modoka nari mfite simpembo na gufata moto aho winjira muri taxi irimo abandi bantu ngushike namura bisaba twara arantwara twari n'abaneba arageza mu rugo mushike mu rugo sanga n'umugabo ntahari ariko hari n'umuramu wanje kapitani bitati bamwe baramuzi n'umusigara yarashatse muri akazi wanje mushike wabiguru sanga yahageze yasize atekeye iwiwe arunzi ibitata arabona imodoka atuma abantu gushaka umugabo byaje ni wacu kandi nari mfite abandi bantu b'umuryango wanje tutari muzi mama data dahaba n'abana bamusaza wanje udahasi kuvuga ngo udahaba wishwe n'amazi n'abamusaza wanje wishwe n'amazi tituwe hamwe none umushika sanje bitatarahaye bitaniruka nari navyaye niruka kureba kwa mama twari kurari mu twagaze tubakora sanga mama nawe ndahari n'abana bari ku ishuri singira abana baraho ngaho hafi kuri nuru bari kumwe n'abanje ndaza mushike ariko ntamagara umuntu tumene kure mazanira imodoka arayizana nta mwanya w'ibintu wari ubaha kandi ibintu byo n'ubundi n'abagazabijana n'abagazayi bakira mu nzira tekeye abana duciye kuri SOS hari abandi bana turabato kugira ngo tusaje kuri monima gutora abana bamura kuva iwacu nari bakibarabara rya mwami Yohana rwa Kongereza kuvuga ngo mpave ndege kwikaburimbo n'imodoka hari nari maze gutanga $200 kandi ariko yari amafaranga menshi kera yari amafaranga menshi abaye bafungiye nzira ni bande n'abana bo muri quartier bazabaza bagasangira n'abana baza kureba televiziyo mu wabo ariko bakamuhamagara mwizina mama pasi utatoa franga kama utowi unajua mwenyewe ukabari ukumva kishavu ugafata amafaranga ukayahereza wapanga waganga hepfo ugasanga yibariye iriko n'abagore banduka bari abana wacu abantu tuvuga ururimi rumwe bakagize ubwenge bagakira abantu tuvuga yego bakoze genocide mu Rwanda nawe iyo ni high level iyo yaturutse nayo yaramenyekana bari abana wacu bafurero tubana nukuvuga ngo nimba kuri inshuti yanje mama kakubwira ngo uyu mama simushatse tumwice uko amaweme tushobora kumbira atase tumwicira iki yagize nuko nitugende nukuvuga ngo vile ngiye abantu bagumuga ni bose n'abagabo babo n'abana babo n'abakazana no kwicana gusa